Mātou whaftai ma vi ia lau o whio le nei TAEAO. O oio le tua sili ese, o oio le tua o whongia. Ia mātou whaalongo le tua ia o whionga. Ia e awina atu I mātou le selenga. Ta maal nei lava TAEAO le a matalia le tua o le au unanga ia te oe. Mātou te mana o mia lo mana. Mātou te mana o mia lo malu. O te talo le tua se e awina atu le lii. Loa nganga pa ia. I so se maota ma so se lao o nei TAEAO. Whamanuia ia Samoa. Whamanuia I tapua inga. Lau au whainga ruenga tofi. Mai se le ie o au sina o lo tala lei. Haftai tele ta mai nei TAEAO I lo alofa ma lo whamaoni. Praise the Lord. Whai e mātou toi au lia maile nei aso fau I lo wanga le lei. Whamanuia le tua I polkala me uma e mai se le io le au onanga I ate oi. Mātou whaafo I ate oi lo lawa vi inga whamangalo I mātou ta mai o mātou wangsala. Ono ke riso wala toa I mātou talo. Amene, amene. Amen. Glory, hallelujah. E toi e whalofa ma whatalo whātul tātou ainga nei fo I tai au fau. Ia, nei fo mai e whanunga leo nei fo I as fau. Ia, mai le tua. Ia, wa fo I le whao wina o tātou. Au nanga e mai se fo I o le toi whao puponga nei o le tātou por kalame. Ia, o le MALU TAEAO whaaleagaga. Ia, wa lava le tau singa mo oe I vai ainga o le TAEAO. Watu fo I whaamalo. Ia, ia I lato umalava wa lausu fo I tute mwhai wa nei aso. Ia I lato o lo whiangai mga luenga o company o le MALU. Ia, maso o se vaenga lava. Talofa lava. E mole atu fo I le whaftai whaktoa. Ia, I woma pa anga tatou o unanga. Ia, o lo mwhai ona tapo ia ma langolangoina fo I le nei. Ala ata po le fo ia la leo ia o lo awina toile upu o le tua iso o se maota ma so se lawa whaaftai tele lava e lema fai fo I ona whaangaloina ia nisi o au onanga o lo whapena o na whaipaanga ma se fo nisi o uso le tala lei ia o lo mwhai fo I ona tutu o mai le tau au ia wale so ina o tātou ngā ruenga ele taimi e MALU loa I lisi au unanga ia le toa praise the Lord ngā ia tu lisi au unanga i tātou tei loa e le o tū le tala le lei o lo walu pe le tala le lei o ifo I tātou tei loa e le mawhai e se tangata e toa tasi o le tātou ngā ruenga o le waa e whautele fa pena o tātou ngā lue ai au man ngā ruenga le tua ia tai au fau nei vaenga le TAEAO ia I le swafa au le lei o Yesu ia e o whalofa mwhatalofa ato nei TAEAO ma losa I fumanuia la sunga toina le tio ma lole so I fumanuia past vi ele tu nei TAEAO fau tātou whelo I whiawhia ia ona o le afe maini mala mani whalawelawe me se whainga malanga maliuma le uti le whaatua o ia o le vi inga sidi le ia whaafo I le tua ono o tātou whelo I whiawhia ia e le o ni whanonoa ma le anga whaloalo past le tua amen moni ma whamaoni e le lawa sa tātou upu le ise me tātou te mawhaia ia pe ana afe mai le whanonoa nei fo TAEAO ia po ni whalawelawe po ni whaafitauli ia o la matia I pea lo tātou ola ai whaftai le tua ia o lea I te mai moa mai sila mai nei TAEAO ia lea whautai no fuia le whaosunga taina ia mai se fo I o le malaulau ia walawa le tautua ina o lo mota malaulau ia I so se vaenga lava ia mai se lava so se tuli manu e fia o le neilo langi ia Wato fila whatalofa ia I lātou ia o lo lungo le laina lo lungo penga tai langi nei taimi po ni TAEAO ia talofa lava o le ale tunatu lo suafa o no faisi o mio tātou lisi ia me se fo I wa lilo atu nisi o tau le vai ia le atu nei TAEAO na ia te oe se muli mausili ia e winga I le anga le lei o le tua ia te oe malo ainga whaasoa atu se tangata ia whainga te alo te whaatau pe te anga ilo whainga luenga o whea lawa te anga I le nei aso o tātou o moli mau o tātou o sa vali ke riso ia aua ni whaatau waa ia te tātou
ia vaenga umalawa o loo tapena ina masaunia ele tua. Glory. O loo awina i tātou pe upo whatunga le sa tātou whalongolongo ai ni TAEAO. Send me to the harvest. Wow. Le tua awina atu i mātou le seliselenga. Ai ke le io o levon tapena le tua tangata mo le seliselenga. Ai te le io o laua mua atu le tua. Aleluia. Ale mele tātou te tatalo ai ia tātou roto te teli. Ia tātou taofi le mau ia ke riso. Ia tātou taofi mau tātou whatuatua. Ia tātou tu mau i tātou talitonunga. O le tua e pule au lana pule. O le ale whainga tā o le lalolangi wo o mai. E le ise mea mwhai ona. E le tua. Ona ilunga atu o le pule ale tua. Aleluia. Ia le tua le nei TAEAO, ia le talitonunga. Ia o le tātou ngai lo le tātou MALU TAEAO FAALEAGAGA le nei taimi. Ia manu lava o lava tātou taimi ona ia i funiso po kalame whatulanga ina tātou unanga. Ia ai te whatalofa atu ia te ila tō umalava leo wau whale mani nei TAEAO. Ia, vele tō. Ia naua i lunga tātou tusi ia o le mua o Korinio skulu. Ia o lon whai mua ngai skulu matas. Ia o ina leo le a ngai e toise whaasoa FAALEAGAGA. Ia e tufa ma tātou tufa ia i fōi. Ia i leanga le lei o le tua. Ia le tu. Ia, vele tō pasta. Vele tō. Praise the Lord. Ia, el manatu male taitonu o le tātou anga isa o le tātou whamalosi, ia. Manei o le pesi, mai o le pesi, ko le whape o le awina atu, ia oe, po tātou i le seliselenga, e mantua. I e le upo le whiongopa ia le tua e whai le mele, whai mai ua sina le saito, au mana o mia sea o whenga luna. Olono winga la. Whai o e maua mai foi, nei foi polkalame, nei whamalosi, nei foi platform. Olo whamanatu mai la foi lele oile te ngalue i lungo le social media ia ma platform ese. Olono winga olo whamalosi mai la, foi lele ia oe. Ia whapena foi ma o ima tato uma. O lo tātou whaia lea ngā luenga i tele o taimi, i le aso, ma le aso. Ona e sila fia lea ma i loa whaia ma ua, ia. O tātou la, o le pi fōlinga, o le whamei le pese lea, e au i nātu iei. Au i nātu oe, au i nātu ma ua, au i nātu tātou. Ia i le seliselenga, aisea, leanga le whamei le whionga ia le tua o sina le sautu. Ai ua le aise au whainga rung. Ale maa ngai o le maunga fwoi le ia tau ia. Le whamai. Whamai i o tau ta talo. Tau ta talo i le tua. Ta talo i tama. Ina ia uina mai se au whainga rung. O lona uinga. E whauringa mai. O le maha o mia se au whainga rung. Aleluia. O le ma tua mana o mia e le tua se au whainga rung. Aisea. Leanga. O le uinga o le mea whapeu sina le saito. E pe fōlinga e min fōi lele at the end, le unga. O lona winga o mana o mia e fōi le tua se au whainga lunga. Inga ia lawe inga mai a nganga o tangata. Aise alanga leo kako close to the end of the age. Pe o le winga lo loto na o aftionga pa ia le tua. Ia a o le tatou o saolo e tatou tusi pe o na matatu i le maha ia kele upo pesi. O le au ngā upo pesi i a kia. Leo te ilo foi la mele fai tulo. Te fia o te sau foi le e fai nei ngaluanga. Foi a ngaluanga. E fai fo. E se tong ele tulo sa mo malau sila di TAEAO nei. O nei au nanga me nei ngaluanga. Ele pi o ngaluanga foi le a uma le vai aso ia la kule o mi lau kado so melo tong. Ia nei ngaluanga o foto ile ola male. Ma le tau tua i le tua, e le se kong. Ia a le ai ka ke lo le ana me le whamanu ia mai le tua. O le maua whamanu ianga i e le ngata whaina. Ia o le ke whiewa ai le tau le o umana taha pena e le tua mo a ula vaia. O te tau tala lava au ia te au te le tau tala fua le tangata whainga luenga.
le kusi ko lima mo fa pe atu a me mama le o ke ngalu ngu o ke fia va ai lo kau i ke mire o ke fa kari kai mire o le a fa pale ai lo pale le anga o le tauina o le pale ia a le tato wolo le tato mata uku o le mo ko nito mata upu se fulu foi pu mo ni fa ngata mai fo ipo se fulu ma le tasi o le aha ma tau faile tau fa va le tu ia ni le fai tau ina o fo ipo ia mo tato ia le tua ia pasta fai wo maua ia ta fa tasi ia le au soi o te roto ina i o toi loa sai lalo o ao tātou tama uma mau i ane uma i le sami papa tiso ina uma i a mose i le ao ma le sami ma ai uma i le me ai e tasi whale anganga ma feinu uma i le vai e tasi whale anganga a wana lātou inu i le papa whale anganga sa muli atu i a te i lātou o le nā papa foi o ke riso Yesu lea. Ai pe tai o le toa tele o i lātou, ua le fia i ai le tua, a wana whātati tia solo o lātou tino i le vau, na whai foi ma mea whai longa mo i tātou, ina ne i tātou tuina na watu i mea leanga, pei ona tuina na ulava i lātou, aua foi tau te ifo i tupua, pei o isi o i lātou, pei ona tūsia, sano nofo le nu i lalo ma ai mainu, tau tūle i lunga i sisiva. Aua fo i tātou te whaitaanga, pei ona whaitaanga o isi o i lātou, ma whano ai le aso tasi, e lua se fulu o afe ma afe tolu. Aua fo i tātou te whaano ono i a keriso, pei ona whaano ono o ia lātou, ma whano ai ngata. Aua foi tau te mui, pei ona mui o isi o i lātou, ma whano ai i lena te olo palaina. Na o nā mea uma i a te i lātou, e whai ma whai longa, ua tūsia foi e whai ma apopo inga mo i tātou, o e ua aulia mai ai tau sanga e ngata ai. Amen. Glory, hallelujah. Samoa, le au keisiano, le au whatuatua, le tino ke wiso, le au paia, le au pele le TAEAO nei, lewa e whaalongo iai. O le tusi lea, na tusi e le apostolo Paulo, e ave le ekalesia i Korinio. Amen. Lea ua whaamalama mai ma whaamatala mai e le apostolo, mea na o i le nuu o Israelu, ina ua o ese mai Israelu mai e kupito. Amen. Ai va ai le whainga o le tusi. Lewa koe fo i a apostolo i kua i a Mose. Ai va ai i le tusi. O le ata, o le tusi e apoa. Amen. O le tusi e toi wha manatu mai ei. Ia te oe kerusiano martangata whatua i le TAEAO nei. Lewa toi fo i le apostolo i kua. E a mai Israelu ma le nuu o le atua, se i koe wha manatu atua i ate oi, se i koe wha kepa i ake oi le mea ngawhai na ngu. Ina ia lapata ia ai oi, lapata ia ai au, lapata ia ai tātou, lapata ia i le tino ke riso i le TAEAO nei. Ai sea, langa o le wha uma le foi upu whai mai a, le tau ai aso e ngata ai. O whea, o ai lewa iei aso ia. O ai le tangata, o ai le atou lewa iei i le taimi i le tautala i le foi pulea. O au, mai tātou, ua le se Israelu, ua le se Mose, ua uma. Ai se na toi fo iei le apostolo Paulo e koe wha makala kalma koe o mai Israelu, a mai o le haka, o le ata e toi wha manatu atua ia te oe. Oe le kerusiano. Ai vava ai e le tusi. Lena tusi sa o le apostolo mo le kalesia i Korinio. E le au fia i tangata o lai kua o le kalesia. Mai lātou te le Italia ina le whaulatanga. Mai lātou te le Italia ina Yesu. Langa le mention mai Yesu i. Mai o leo mai tua i o a le whamatala i le tusi.
ala apostolo ya Korinio ale ta umai le ta umai ke riso Yesu fa mai o ia o le papa o ia o le vai sa muli mai ku Israel haleluya ai vai a mata mai le tusi ale apostolo le a maka e me le fa ole ma nei ole upu le te fia umai I le fo ipu mo fa mai ole umma a mata le fo ipu mo fa mai le nau ole apostolo le kalesia Korinio le la ave le kusi fa mai ina ia o to iloa amen ina ia o to iloa Korinio praise the Lord fa fe o ele te mai mo mai o ele te soifua ma o wola fo iaso e ngatai e ka kauonga ka ko iloa amen te tau ona tatou iloa le mele le fa manatu mai le apostolo Paul la o le se Korinio o le se Korinio ko o ele ke mai mo mai toi o au to tatou le kau ke ola I le kaimiringi o longa winga o le kusi lea o le se Korinio a ai le au ngai le au ngai le tino ke viso le au ngai le au faatua amen le au paia ma le au pele uso ma tua fafine ya ke viso le TAEAO ne a fai o e mai moa mai fa longo mai le TAEAO ne le fe au le mo le fe au le moa le fe au le mortino ke viso ai sea e ao ona tatou malama I le mele mana o ai ne apostolo Paulo ia Korinio le ole se Korinio fa feka ko ku ula I tatou sa moi ai vai e fale le me fa matala mai ale mangai ole upu le te fia au mai I ole upu umma le fa matala fa mai lalo ole ao fa mai maui ane uma le I foi pule mua I le tolu fa mai na ui ane uma I le sami fa mai ma papa tiso ina uma papa tiso ina uma na ui ane le uma I le sami na papa tiso ina uma ia Mose I lalo le ao ma le sami fa mai ma ai fa tasi uma I le mea ai e tasi fa le anganga o lala winga o le mea o le tā ua o le tino ke viso e kaunga kako ui uma I le mea kasi e kaunga kako ai uma I le mea ai fa le anganga e tasi e te tau ona tātou papa tiso uma lama o lona winga so se ke usiano e kaunga o le mea leanga le a maka mai kusikusinga la pescolo Paulo a maka mai lea a maka mai le meta o le papa tiso fa mai ngaui uma e ai le vai fa mai sai lalo uma o le ao vai sai lalo uma o le ao ala fa mai kusi mai ina ia o to iloa o ai le fa tau ile upu le o le iloa le tau tala le upu le ia Korinio ai se alanga mele lenga kupu ia Israel le tau fai le apostolo le koi fa makala ia Korinio ina ia o to iloa sai lalo ia o to tama sai lalo uma o le ao o to tama sa ui ane uma I le sami sa papa tiso ina uma e Mose le o mangai o le upu le o lona winga so se tangata I tonu o le tino ke viso e kaunga o le mele tangata uma ui ane uma I lalo le ao ui ane uma I le sami papa tiso ina uma e Mose e le papa kiso e sesi kaka ese aku ia Mose ia le nu nga Mose nga fai mele e le manga yo le si mele fa mai na ai uma I le mea ai e tasi fa le anga vai ai uma ele ai le si ai le ele mo nga ai uma I le mea ai fa le anga tasi kasi an mea ai fa le anga sa mo ele ai si mea ai fa le anga kasi e kasi an mea ai fa le anga ele lua le koru vai le manga yo upo le tu le o to fa manatu mai ate o ma o le TAEAO e kasi an ka ko mea ai fa le anga o fete nga lue po fe ke loku ai e kasi an ka ko mea ai fa le anga ele esen mea ai fa le anga to te tau sami tu lo ne TAEAO esen mea ai fa le anga ma ke ai pas ku kusa le tato mea ai fa le anga ku kusa le le si mele I fa mai ya ma feinu uma I le vai e tasi fa le anga
Praise the Lord. O mai sa pati e bi e le tua. E le fa pe e ser vai na ke ingwai, e ser vai le ma ke ingwai. Le ai, e kukusa uma o le vai e kasi. Le tatu te feinu mai le vai fa le nganga e tasi. Ele ese le vai e feinu ai o kou. Le e kalesia, ma le e kalesia, ma le e kalesia, ma le e kalesia foi o le ma te nganuru e ma ua le ai. E kasi ai le tatu vai fa le nganga. O le vai le tau te tau mamawhai, o le vai fo ngā le make feinu e kulo kai au nge. O le mea ai fa le nganga le tau te tau sami ai. Ni le aso ma le aso ma le aso ma le aso o le mea ai fa le nganga fo ngā le ai malo mpasa ku kosa le fa fendo tatu fa mauni le fa matalo mai le ka mangingo mai se fa mon mole e ku kosa ka ko mea ai me ai fa le nganga ku kosa le tino ke wiso le au paia le au pele uso ma tu fa fine le i di TAEAO nei ma ngai le fe au ma nei le toi fa manatu mo o e mai tato uma o le singa e ngale i mana i fa mai na la to winu i le papa sa muli atu i ate i la to fa mai sa fein o ile sa fein o i sa elu o le ngu le ngale o ko e fo i le aposkolo kua o le taimi o le apostolo o le taimi o Korinio le wo fo i kuskusinga la apostolo ko ya mos le wo fo i le tusu singa la apostolo ko ya mos e mai le ngu kusi e mai a Korinio le wo le se Korinio o le wo ya o le ke mai mo mai TAEAO le mama o ma pasta vai ma ngai o le na papa fo o ke riso le o le papa le o ke riso Oi le sa muli ele papa le. Sa muli ya Israel. Ai fa fele kale sia ke wiso. O muli mai ke wiso ya o ma o mai tato. O le kali I. O le muli mai ke wiso ya tato o sia le anga o ia o le papa. Le a fa sa feingu o Israel i te mina o mai. What about us? O lona winga. E feinu o fo tato. E ngoi o ele ke mai mo mai. E ngoi foi ma ua le fa so atu o sia le anga o tatou le tino ke wiso le alaua o fa matala tala mai e le apostolo Paulo i le foi upu le o koe foi e kua i amos o le mele anga maka foi me vai o le baptisonga le fisili o le ale taimi e kupu le mele o le baptisonga i lo soifua ma so fo i ole te tonu o le wha ole tau. E le wha pe ka wha e la koe baptiso. Le ai e le mea mua. E luma atu o le baptiso. O lea, o lo utalia ina lea. O Yesu e a vea ma li ma wha o la ue saramo. Wha ko e alu ele le baptisonga le o le baptisonga le vai baptiso le kau. Le tau wha matala mai i le apostolo i a Korinio. A le a maka mai le kusi. Fa mai sai lalo le ao sa ui nge umar sami nga papa kiso inga mose maka mai le papa kiso ala fisidi nga sana mo ngu o ke le o fisidi le I la nga le macha mai le papa kiso nga mose ngu inga ua ui ya lalo le ao mau mai nga ui me sami ula ala fisidi nga sana mo ngu ke le o nga fisidi o la utali I nga sana mo ngu fa fenga e sara mo ile kaimi nge o e soifua mo ola wala ngo sara mo ngo o karikongu mo fa longo ile upo le tua mo sara mo ngo kalia lo le Yesu ave mari mi fa ola ile o langa fa ko o papa kiso muri ai le vai por kiso ngale ala fisidi nga sala mo ngo o le kari I nga sala mo fa fenga ka ko lo nga sala mo nga sala mo o e kupiko le ko nga sala mo ele ngu na la totalia le upu le tua le upu le tua le upu le nga fai a mose masala mo le nu mala totalia le upu le tua ai loi le tino o le taulanga le nga la ko fai o le paseka le uai paseka tasi le o nga sele o le tala le makako uma ele fa pe ka fa e sa ai mai ngu le toto ma le tino ma le toto ke wiso le ai ka fa ma e sa ke ai fa mai lola ia o le apostolo
ia Korinio lava i le mata upo suka si fa mai o le mele ua mama e ia ko akele o ko asia langa ko ai fa le kau i Leatinuu ma le toto ke riso o le mele ua ngofo ai o i ma ko ai lo fa sala le mele o ka fa ai ngu o kilo le kala le wow le oso a mata mai i le papakisonga ala fisili nga sala mo lu na sala mo mala to talia le upo le atua o le kali i o fenga la kali o e kupiko tele o tangata e mo kali Yesu pe masinga lua masinga fa ko a papakiso le vai ai kikilo le mo ele i happen le mele o le ai le paseka ko e papakiso le ai pe masinga le ngo mai le ngu mai o ngo uma le paseka ko a papakiso i te mi kolosi e sa mi rolo ma muli mai le au na tai ina o le ana kan i na sala mo no ngu sala mo Israel fa fenga ngai lo sala mo Israel nga fa alongo i le upu le atua le nga mai akos ai va ai le fainga le ngu o le paseka le ai ma se mea nga se o le paseka nga makua i perfect le tapena ina le nu o le paseka ele ai foi se singa ngaoki ina wa ai mai inu i le paseka o inga ka ke loa i mamo moli mai o inga tato te loa Natalia ele nu le atua Natalia ele atua o ele nu le upo le atua na lato fa longo ma fai le paseka exactly what all the information is given by God to Moses. Ngalako perfect le ngalako faya. Le tamai ma moe le ainga e kasi ka usanga lo makua ele ai se ila ele ai se ma ngumi kukusa le ole ma moe poa fa longo uma le si fa pe fa tu ma moe poa alu ma ma moe fa fingi o inga lo moli mai le aka ngaka lia le mu ne upu le tu uma longa la ko kalia usika le upu le tu ai lo pasaka na sala mo le nu na sala mo le nu ko ai le pasaka le ala wa mai i le wa mata mai i le mata upu le ala u papa kiso ia le ala fa mai uma na ui uma ngai lalo le au o ka ko manga ui uma e lalo le au nga ui uma mai sami nga papa kiso inga uma e mose nga ai uma nga feimu uma ele mea ai fa le nganga ile vai fa le nganga amen male papa le nga muli atu ya te la tu o ai okay riso so pastor amen we ele tu hallelujah malo fa solo so mo ina malo hol tu fa ni TAEAO to fa ta lo fa to ni se la to le fa to fa le TAEAO ya malo so fo mo ya mana ia tele la me le o ya ile tato MALU TAEAO fa le nganga we ele tu pa esele mana ia o le introducing a menga apostolo le o langa sa vali malona fina ngalo mo Korinio inga ia o mai le kemi ngei o ka koia le ia ka uo le ka le sia Yesu le fai mai fai po su mal tasi le ia so ngatai inga ia o mai le kemi ngei o ka koia e fai ma fai longa ia tatou me ko kupu ila wori amen wa le ala o mai lo I fai upo to wo le fia lo male tu fai upo lima amen ai le fia lo male tu fai mai ai peita o to telo ila to wo le fia ia ile tu ai se a wana fa ta titia solo la to tino ile vau o winga o maria o fai tau le o mai o pe le o no o mata tu I foi ipu ia ina ia fa mala matili le tato fa so foi le fo I o mo se ku a mai le ngu man ko le kusi le ave ya Korinio fa o le tusi fa manato wai le mea nga fai le ngu ku o pe se kusi fa manato wai le just pe se reminder wai le hey Korinio Samoa Australia New Zealand
O mele le kupu I Korinio. Ia. E fai ma fai longa ia te outou. Ia, ia langa o kou le ola. Ia. Ia so inga tai. O le Amerika ka le ola. Tu lou sa mo. Ia kako ngofa mai tau. O kako o le kau ke ola ia so inga tai. Amen. It's a mystery. Kau ke le loa po le ara ke mia fiu mai Yesu. Kau ke le loa po la forte mi e o mai oki. O longa winga, o aso uma te soi foi mo uola fo ia uia. Ia oilo, o lo te ola I le aso nge, o le aso ngatai. Wanga pa wangi le aso lo ke no. O ke le lo ka help o mai pele ai. It's a mystery. O aso ngatai. O le ola I aso ngatai. O le ola le aso nge. O ele ke mai mo mai. O ele ke maka mai. O mama o tatou. O tātou le ola le keningi, o aso ngatai le kau ke le aso ngi. Ranga kau ke le lope o mai ngai pede. It's a mystery. Never know. Repent. Ngā kongua. Model Jesus in your life. Amen. Yes, we never know whai mai. Ai pei tai. Ua le fia le atua I le toteli. Ai sea. Langa lu whakakia solo la tau tino. Woki. O whioki e sea. I foi tupua. Lela ka o mai lalo nga. O le ango kongua ngapa. Ale whai mai. Ale ka e toteli. O longa winga, o lea ngā kupulanga uma le ngā mai o pere, o ngō miri o ngā le ngā mai. Ngā uma I ela I kiki aka ngā ulu o. O lea ngā tupulanga le ngā ola I le fast food kausanga. Ia ma mose, o ia ma Iosua. Tangata ia le ngā makalepo. Pero ngā pau ngā tata matua le ngā ulu I le ngu folfolai. O ila ko uma le wha mai e kusi. Le wha mangaku mai I le kusi. Toteli tele. Ale ka me po. Tato sila le fai poe on fai mai na fai fo ina mea ma fai longa mo I tato. Si? Ina ne I tato tu ina nau. E pei o lato. I mea leanga. Pei ona tu ina nau lava I lato. Baba ai le ma ningo le mai ngor kus. Ia Korinio. Ale wale sko niko. O ai la ia nga ele kusi le TAEAO ne. Ia ele ke mai mo mai. Kama ia popo e via ele tu. Amen. Ai se ala nga o ele ke soi fua. O ma o le ma ke ola. O longo wingo o tatou e nga ele kusi le. Nga le tino ke wiso le kusi ele ave I kuaku o le kalesia. Nga ave I le kalesia o Korinio. What about us? O ai kako. O tatou o le kalesia ke wiso. A ma sa popo e via ele tu o le TAEAO. O le kusi mo o le kusi mo au. O le kusi mo kako le kalesia ke wiso. Pese TAEAO o se fai ngā tusi. O le wingo le tala. Pea ko I upula tala tamai. Wai o le toa tele o le tato ai ngale mai mo mai. O ele lei ke le fai kusi. Lai ka mai na o pai peo le kusi a le apostolo I Korinio. O toi wha manatu. O whangofo ni so kusi sau kusi wha manatu. Lafo ako I so uso. Seisi ke wisiano. Malos. E kuskusi ai lungo o mea. Wala nga leo kako I le generation mele. Ia o ke ngofo ma kusi ro kusi I love you. O manai o le fifa ma fana tusi. Ia le atua ne TAEAO. E fai ma fa manatu, e fai ma fa ai longa. Ina ne I tu ina na watu I tatou I mea leanga. Pe ona tu ina na o le tupulanga la leanga. Ki uma le fa makala mai e la psikolo I le u fa makala e la psikolo I langa kusi le ave le karisi e Korinio me e sa fa I la wori I ngo mai mai kari e me la vai na fie fai kusi so le fai le kusi e fa manatu o tu e le fa o le tanga e o ke ngo foi me kusi ai ia I love you Mana ia. So it's like a reminder. O se toi wha manatu o le apostolo. Hallelujah. Korinio. O le mea lenga le fia I le atua. Hallelujah. Praise the Lord. O le mangai a le amakanga me le injo ti usinga me ngale apostolo. Ai mea ai wha le nganga e tasi. Fe inu wha tasi le mea inu wha le nganga e tasi muli le papoi. O ke riso le. Amen. O le magai o le upuleo ke hita ia lo loko le I me o le upuleo le uma. I lato uma. So le kau whai uma. Le ma se singa misi. Le ma se singa alu kua.
ngai ko kong o le ata le ekalesia ke uso a vai foi le ngu la fa ata mai le ngu le ekalesia ke ni ko ki so foi mama ola mai le manga yo tu ale o so mai I papa ki so o fa ma vai ka foi le fa pe o le kai mi sala mo le ngu ale ama ka me ku si I le me le to fa fo I tu le to ma fo I le tu le ja fo sala mo le ngu yo e kupito ni mea sai ngala ko kalia le upo le ku ka penganga ole o le paseka sa ka penga ka paseka le fa pe ka fa sa ai le paseka o le atana le temi o tatu ye le nga le won mai I le e kalesia le konisi no ta ko sukas era aposkolo le mene le tai suanga le Leatinuu ma le toto ke uso yeso be aware of that e kalesia ke uso ye fa ai keke le fa mai ia ai kele ai ia e su e fo lava oi atu ona e ai le mai le anga ko kele ka wa ai fa le ka wa ko kele la ka o mo e longo winga wa ko kele ka fe o ke le me ka fa mo ai o le pores ko ngai le fa le fa finge esa u ka la sa wa ku ai malo si le fa mantu a se la patainga ki kire ka le ka mai le fa menga le fisi e le tu le fa menga fa ka ki solo ki ai o ko ke le ki ngai ka nga le nga mai ku pito le nga o kai pe o ka le po mai so le kupulanga uma le nga fa nga ngau I le va o le nga fa school ko sa a ki kilo la I o longo wingo le matutu o le nga tupulanga le nga o le mu foi kai konsumo ku kai fast food ale au kai vale se fulu ma le nga mai o ne fa ka pe apisono I le tu ai ai sia maka ko kai almost food ne ma ko ka le ponga lu o fast food ia ki kilo la nga tupulanga le nga u fale mu foi o ko nga makukua ta young generation e fua I kausanga I nga fa ka milo e le ku I lalo le mangwale o sinai ia o ngi le nga fa nga le nga kupulanga le kai o su ma ka le po o mu foi le kupulanga uma le nga mai o le ka umai nga fa ka ki solo ele tu e le va o ai sia la ngo ku nga ngau ale ka umai kele ku nga ngau le ala ka ko le va nga o tusi le ala fa matala le mai ale me nga la inga nga le fi I le tu a ki kilo e foi pule le lo I fa mai aua e si wala le tu fa mai le wali e aua ala fa ia fa mo lo le tu I fe I de va ai ka penga mai le tu le nga tupulanga le ta young generation le ko I nga fa nga wi ma ko nga o to fa peritome I o su le nga tupulanga Toki o inga. O salo. Mga mia fo ngi o suor ke minge fa yanga ko inga me pe nga. Hallelujah. O salo. O melo o ele tu. Ole wingo ta au wangi ka ko fa ya pala ale nga winga le tu. O melo o ipe o ka lo ngai vai le fa inga tanga tanga nga winga le tu. Wole ise wole ise matau. Tu lo fo I le tupulanga lo tato yai wole ai se ava I le atua ma le finangalo le atua e ko nga mea la ne alo ko ai alu I sau amene pasta o ko fi tasi le upule le upule taipe le mo ka o fo le o le na toe fa peritome e o sua le nga tupulanga tai young generation le nga enter promise land ole a fo le taimi le mana tu ole peritome ole fe nga ale tu malonga nga o Israel wala la fa ia me de e ma fa nga o Abraham o ala pi ma la wodi dai le nga perikome fo isa maeli ia nga perikome mo ai nga fa nga ele perikome ko inga si e fa nga mai la le tama for inga o uma na fa ma male to inel pa lo nga kali maku nga fa nga e fa mai inga ko inga pa o se tu lo ele upu tu sa ele perikome inel to inel pa
whakoa peritome le to ina ua iwa o na tausanga. Ai se furu kolu kausanga o longa ka i o isa mai. Ngā uma na wha mamale to ina le pau. Wha ngau loa ma le tama fola inga. O lea ka o le mea. Le maa ngai o lea. Wha nau mai le tama o na fola. Ua uma na wha mamale ko inga le pau. O le mea le te whai atua i. Mangkua le peritome. O le whea ngai ngā lea tua. Ngā lea kua mai sa rai. E lea fia i fungu. Ese langa i le kala ia la o apiskolo peritome le pau. Ina ua mai tala i mai tala le. O le peritome le whai i. Toi wha peritome i le ngā tupulanga le pau. Ina ia ulu le nuu fola ina. Kako. Kako. O le peritome wha le nganga. Amen. Le mele le ngā whi ngau wai. Mangkua whi ngau paulo ma tangata i ngau aku i o i Suria. I Antioka le fo i kumalanga mua. Whi ngau mele o peritome. Amen. Ai le kara ia e o ngā ola e avere whi ngau ngale i Jerusalem i ko inga. Ia Ioangi e pe kelu mai a kopo. Ai o aku umanga i loa e pe teu le kani o le mele o ko le whi ngau ngale. Ngā o fo i e tu le malanga mua. Fa whenga i loa e pe teu le kani. Ngā i loa le taimine uwha mai i le atua. Ngā o ako i au ngā fo i lele a le Roma. Ngā wako fo ilele aluaku la i unga whaani e le miki. Mangkonga mua kukua e ape teu le i la kikilo ko la i mangu whi ai mangu whekaloi. Whako le atua ko lunga e whasi mai. E whaakolu le leinga ko i fo ilalo e le kari e peke. Wha mailo ma le atua ko i lunga e whasi mai o mea awangi e whai mai. O mea ua whaama mai le atua. O le kani ngā. O le kali ngā le whi ngaunga lenga wako ai a Paulo ma pangapa mangkua ngā wako le malanga ngā le koe saulopa ngapa ngā o le koe manga o ia la paskolo e maisi la ngā sausi le le complete le malanga mua ai fo i kumanga mua whi ngau le mele o petom lenga o ala i esale pau ale mea ngā manga o i ko inga ia kauma mao malea le ai mea kikinga ma ngasala uma o le kalinga le tali o le kalinga le anga le o le peritome foi le pau se tulo ele kala ia le o paskolo mu es le kako ia pe o fainga tau ma ko e ka ko le mele o peritome le pau le anga o kako lo ki fu o kako fika ngo fi fu fai me nga famile tua ia aper amu o le fea nga le fa vavau ia oe malau whangau e au ngā kupulanga. Pe o le wingala na pasare u koe fo i le mele nga whai i. Nga koe wha pe kome le pau. E le au ngā tupulanga le nga whanga ngau le maunga. Le nga le la ka penga e ulu whale lungu whole. E on ke le o le mea. Mō tātou longo winga. O kako sa ungi ka ke ulu whale. E le mamalu o le tua. Ma le mele o tā pena e le tua mo kako. Peritome la o kako luko. Amene. Peritome o tātou loto, ai leo le pa, peo le ala le pasta. Le u koe whaasosoa koe i. Alo, pastai, I na ua, alu foi i le aposkolo o i a Korinio. I o i Kaisareia. Ua sai i opa, le nga whaali e i le whaalinga le. Na kua lai lunga le aposkolo mamuli o di inga mai. O lai o i Kaisareia. Ia, peo se ule koe whaasosoa atu pasta koe le o tau whamatala koe manga ia ka kumakau. Moni ma whamaoni. Ono le utawhi i vaenga lea. Ia, ono le sa ma ue lau saunoanga e mata. Ia, le ko le tō mo tātou. E mana o mia le peritome whaaleanga o tātou tangata. Praise the Lord. E mato i mana o mia aisea. Le anga e le ulu whale i tātou i le nofo alii o le tō. Amen. Ma le MALU e whaavawa. Pea whai e le peritome ina i tātou. Hallelujah. Pei lal vaenga lea sau koe whakapoto i ono le tūranga lenga whai Iosua. E mga o mia langi Iosua te mili nei. Amen. Tūlai mai. Ea, e peritome leo tupulanga lea nga imali te mili nei. Lea ngai a, e vai atu fo i lea unga tupulanga lea te mili nei. E tala noa i taita. Ia. O whai au tu lou. I ele tua. Tūlai mai. Samoa la mai.
Amen. Miengi o sua. Ea. E whaata pena le tupulanga. Le si kupulanga lea ngai mai. Amen. Ia ma vai atu le tupulanga le. Ia leo mai losi le si kupulanga. Ea. Amen. E whaatala le ina. Fo i le si tupulanga le tua atu le tupulanga le. Wa anga whaapeka ke o mai whaletala ina. E wa le vanga uman ngila lo lang. Sao. Le vanga fio mai su mo so o tala le. Ia le mana o ima tai o lufu fa fo i pe sufa. So o le tala le tulu inga uma le lang. Amen. Ona o mai lo le o le uma. Amen. Amen. Ta tonga lo la fai pe fitu fai mai. Ia. Aua fo i tau te i fo i tupua. Pei o iso i latou. Pei o na tūsia. Sano nofo le nu i lalo ma ai mainu. Ona latou tutu lea i lunga e sisiva. Tomo wingo lan mea lo fai ia li Leatinuu. Sa moa mai moa mai neva lo wingo lo paki mea. Paki, wo sa. Mea le pasta, magai o le mea le o fa malau lo le la wa ka o me a skolo ya kon mito. Mio le o li fe ile o li le mo o li le fe ki le fa sala lo solo i. O la ko mio le sa fai, ma la ko ku nga nga le ka mai. O le la ko mio le sa fai, ma la ko ku nga nga le sa fai le vao. O la ko mea la ia le sa fai. Le wo mai le apostolo konito awa. Ki kilo foi po e awa. Fitu valu iva se fulu fa mai awa. Stop it. Stop it. Church, stop it please. On mangai on mea lea Leatinuu. E pei ona ai ma fei nu whaale nganga onu. Ai sau il fei upo e fitua ngai la fai mai. Wa ai fo i latou ma fei nu. Ma sisiva. O le ala lea kon mea lea. Wa e se koi nga ai ma fei ngu lo woi e. Iyo. Ai lea nga sala, ingu lea nga sala. Ele ingu le papa lea i. Ele muli le. Vai le muli mai le papa. Ele fei ingu. Ese le vai po sa o papa ngai. Ngai ke ingu. Vai po sa o le me ai ngai ke ai. Amen. Vai po sa o me ke si vai. Ia. Aleluia. Poi si va mole ali po awa. Vai me ke si vai po sa o. Vai le me ngai ke ngua. Vai fale ngai ke si vai. Vai po le me ngai ke fie ai. Wa me fai foi ngai tsanga tsana sa. Ia ka au le si aua. Le la umata tai. Vai la yo le si aua. Fai po e van. Aua fo i tau te faita anga. Pei ona faita anga o iso i latou. Ma whano ai le aso e tasi. E lua se fulu o afe. Ma afe e tolu. Kwa ke leo lea auari. Samoa, ele fai mofi. Sarà fai. Aua fo i tau te faita anga. Pei o iso i latou leo ka oko mele vau. Leo le fie ia i le tua. Faila tulou faila o le ke siano faita anga ia mama ua foi makako le ke leo le o ngale fai o yese ke siano o le ko inga o langa le le mo ko fa mangingo le mai le me o ye o le oki fa ka ape solo o ale ka ke le yo le mere ko ke o le ko ke o fele ko ke o ye o ka ko malanga fa le anga o fe mere ka ke manga o ka ke e api o le ola fa vau ile malo o le tua o le ala vai o le mai o le aka o le kalesia a le mai ala maka ka ia fa pe ko le ko o le li o le mu le tanga ta fa pe ka fa ka anga o sea o nga fo nga mo ka ko le tono o le tino ke viso le ko loku va ai ma ke le fa masingo oi ia o ngala le mau dia ma le kusi le au mai a ko ni to mo ele ke mai mai fa ke me le o le fa ka aua o ma ngai o aua le Leatinuu ma se foi mai mo mer tatu ai o le mai ele proof le mai le fa mau ninga mai ma fanno ai le aso e tasi e lua se fulu afe ma afe to kasi le aso single day pa ko
o kia uma le kalesia e foringa mai sole ole kolu vai fao le kalesia por kolu vai fao le mu kiringa le tu ol me ko kia e ola ko inga ola ngale ole o fai ka fai ke awa me fa vale ka ore si awa na le ko kiki sau sunga ya fi sawa de la uma awa fo i tau te fa ono ya ke viso sole pei ona fa ono iso i lato ma fano ai ingata ia va ai o ko si kiki leo ni awa fai mai ka po fia awa le wala wa ka kuskusi la no sau pepa Yang aku le kanga foi le tulo lo wafua. Ero lo ai ka mo foi le la kusia me va ku pe ka o tai ku mesa ka nge ka mo se I fo la unisi le oi le fa mai ku spa ia. O le fa ono le va I le fa ono tanga la lo wingo le me o ka mu o ka fai me le fina ngalo ye le tu o le ku nga ngau la ngai kele ko inga tu ina nau e pe mele o le fa ono sai pe mele o le faitaanga o la le si me mo nga sa o le foi tu po ki kilo I me e lua le piko ai le foi upo e fitu ma le foi upo e van o me e lua le piko e lunga kula fongo au e te I foi tu po eu ka misi e ka o me ngari o le au mo nga ki kilo kula fongo au te I foi tu po au te muli lua e piko e lunga le lua le tu la fono le nga mai a mose o le soko lus fono le nga mai lunga le mo singai e mo mai kama ku la fono nga le nga sori e ka vika haleluya na mo sori e ku pu ye le oranga fo na tanga ta fili e le tu ale fa mai awa ke I fo ku pu ke le mau ku pu ngai ke lo e o le ku pu le fo te lo e u la tu pu se kala fa ka o le fo tu pu sau la lo I o le muli lu ale la o sau lo na me le o le fa ono ai va ye o la me nga o I tanga ta fa ongo no denga ai ngaka o la ka le me o le ngaka io le aka o tarako o ai le tarako le ni vai ia vi le tua ia pas men ia le ala o tato ia ile pe puna iwa awa fo I tato fa ono ya ke viso ia pe fa ono iso ila to ma fano ai ngata pe pas fulu ia awa fo I te mui pe ona mui o iso ila to ma fano ai I le na te olo palaina. O le mea leo le mui, o le anga sala mua le anga whai rungu. Nga ua mangu mai lesi ku. Ina inga ua fia feingu rungu. Nga fia feingu lo rungu, o le lako mea mua, o le lako anga sala mua le anga whai. O le ka mui. Mui inga sko inga mose ma fai kala ia mose o le mea sa sili panga mako woki mau ai mea ai mau ai ku kama mau ai mea uma mau ai ia mau ai mea ai ale wa la ku mai mako ngi ala mako fie ma mako fanga sa sili ai panga mako woki ngai lo mai mako I le va mako woki la mea fai mui mose ai ngalo le mu ele o mose la fa la ko mui la fa de tua ko ka mi sko inga mose wala lo mose por la me fa ala ko mose fa de tua fa me le tua mose ele o ngai mui ku o la wala ko mui mai ya fa ke le me o le mui fa ke kasi le me le tupui ile a nga tupula ngata I te tonu le kalesia ke viso e ke aka mai fua e lisi kai mia ka ika ya la ngai ke mui ka ika so le awa onga mo tato o le kusi o le fa manga ku mai o le mele ma fai no yo e kalesia le wa o inga oi le o remind mai oi it's a warning for the church nowadays o le a wana ni ka ko fai me o ka mui
a fai sa fai e tangata I o maoki, a fai sa I whakupua kaka I o maoki, a fai sa muni lua I Israeli maoki o, a fai sa wha ongo I a keriso I Yesu maoki o, a fai sa mui maoki o. O le hale ka hua kusi lea. Le wa le se konito, le hale ka hua kusi lea mo oe kerisiano, mo oe sa moe le TAEAO. O maua isia o onga mo tatou. O le kari I. Leanga o le wha mangaku mai le kusi leanga ave ia konito, o le se konito. O whea lewa I le kusi, lewa I sa mo I sifo. Lewa I a tatou. Ia kako le ninga mai la se mea o ngai tongu I mele. Aua. Ia pasta. Ia tā ngā ilo whai muli o nā tātei ia. Ia le tua. No winga, aua le whai tupua, aua le whai taanga, aua le wha ono ia keriso, aua le mui. Ta mui. Amen. Reisa lo. Malo lusi ngā aua o. So le ala po a rea makai. Ia, mai whai pasu matasi. Ia. Na o nā mea uma ia te ilatou, e whai ma whai longa, ua tūsia fo I e whai mā popo inga, mo I tātou o e ua aulia mai ai tau sanga ngata ai. Tātou le ka le sia, o aso e ngata ai. Le alau koe remind mai ala apostolo Korinio, ngā o ngā mea uma, e whai ma whai longa, ua tūsia fo I, e whai mā popo inga mo ai, mo I mā ua, Amen. Tātou uma. Mo I tātou vele upule whasa mo. Amen. Mo I tātou. Aleluia. Mo I tātou. Oi kako. Kako Samoa. O e waulia mai ai tau sanga e ngata ai. O e ola. O e soifua le taimini. O e manawa le taimini. O le kari I. Ngai ke soifua. O le whau ke mangawa. O ai la le ua. Whaasingo kongu I ele whaipule. Ma le kusi lea. O kako, ai sia langa le kau ke ola. Le kau ke ola, o le kau ke ola I aso e ngatai. Langa o le unga is a mystery. Kau ke le loa. E aso le kaimi. E umai le rau rangi I mafio mai Yesu, ia pe oso fo sitiang. No one knows. Ya o le tā ua le, o le manga I e whai mai, e whai ma whai longa. A sign. An example. Le merenga fai Israelu I o. O le fai longa le wa mai inga ia kako malama mai. Amen. Ina ia tātou I loa. Hallelujah. E fai ma fai longa. E fai ma fa manatunga, fa mangaku mai a o TAEAO ne. Le fai kau man mene. Le singule fai mai o apo inga. Amen. Apo iatu. Hallelujah. Ia ke oe maha umai tātou uma. O uso matua wha whine ia ke uso. Le au wha tua. Le au pele, le au pa ia I le TAEAO. Hallelujah. Ia o ngāre kusi lenga mai a konito. Mo kako, lenga o kako le kare sia ke uso. E pei fo I o konito. Ia o sia toi. Wha pupo kule pasta. Ni ia le tua. Amen. Mana ia toi whamnatu mai sunga taina. O le uso au na fo ia tia leone alo tapu vai au. Ia le tua pas. Na fai mua nga ili fa. Any believer or church should follow the teachings of the Lord. Ia leala ia ili tato upu fa mafa ne yaso. Ole uma. O lato uma. Lato uma. All of us. Hallelujah. Ia ili tato nunga. Ia ole afa apau mai ili tato. Ia le tua. Au nanga ne yaso le tatou MALU TAEAO ia ono le tatou polkalame whatulanga ina ia e taimi uma tatou polkalame ia ono uma ona whatulanga lea polkalame ma lea polkalame I lea taimi ma lea taimi ia o nei tula ia e mole atu le ngang whaftai le lawa ia e tatou ainga I le whasoa I le tufa mai ia e mai se fōi o le langolango mai ia e ala le upua le tua ai o tatou ngā lue whatasi ia awale fa mafan fanaina o tino ke riso ia ma fa loto teleina le upa ia ma le fa totua ia le tatou malanga o lo tatou malanga I nei le ia tatou saufa ngā uma le ola e fa vau
awane e ni se ta o toi vau pe o tala le tato fai tauina ia awane e ni se le fia ma ia le tua fa ta tia solo la to tino le vau ai o tato feiloa i mo le tato matai e le manuia i fa vau mo le saunia mo tato la se tala la se upu o le longo mali la fa funga ia wale atoa fo i lau whaalongolongo le TAEAO. Ia wha atoa atu e nganga pa ia te oe. Le uloto malofi na ngalu. Pe on tātou whaasoa. Ia o le tātou wa e whauteli. A iai fo sasi ia e matua atu ina. Ia le tātou tautua ma le au nanga. Ia le Global Kingdom TV. Ia e mea tau nei ma le to ina e le tinu ma lo fulu. Tātou whiloa i tātou manai o le manawa o ngaruenga. Soifua ma ia manuia. tu o lo ya ti oi ke mulava ti alu ya. Pesi ma.